Saudara, ribuan umat Buddha berkumpul di kota Seoul, Korea Selatan, Sabtu waktu setempat, menghadiri Festival Lentera untuk memperingati kelahiran Buddha. Di malam hari, lampion dan lentera menyemarakan jalanan kota Seoul dengan warna-warni cahayanya. Warga berkumpul di pinggir jalan menanti arak-arakan lentera yang sudah dinyalakan menerangi jalanan kota Seoul. Warga, terutama umat Buddha, antusias mengikuti festival lentera ini sebagai pengingat untuk menyebarkan kebahagiaan untuk semua orang. Festival dimulai dengan kebaktian di sore hari sebelum lentera diarak oleh peserta festival. 네, 안녕하세요. 오늘 연등회 날입니다. 연등회는 우리나라 신라시대 때부터 내려온 연등을 들고 부처님 모신 날을 축하하는 행사인데요. 많은 사람들이 연등을 들고 마음을 밝히고 세상의 어두운 곳을